you people don't deserve to hold your positions. Koniana 95.1 FM live. Yes, we mean live on Facebook, Koniana 95.1 FM and on your TV Facebook page. Opa no share and I'm share no. Monira moho or because sharing is caring. More share. And baby, honorable no outside will be a more share and cotono. Now more culture DC, you know what a potem hono, quabna penny casa. More share, montagano. Because Sabo de Yam de Bachelor we. Sa building ya me di bechire wi se DC ka kire se onim da se building ne sa na tie ankwada kwam suku a ene na Ghana so pa de in fact o ma panyi be se we in Nanado's voice ya am obododo na Richie sa shema me videos no na wo de wo video na ahu wo yem be hyew where you see future leaders oh and one te ho and o musia de e ya bia video no biem mame extra large we want mame large mame double S biem aha share so on Facebook no so ayiro ho na share wo radio no so ayiro ho na biem na share eto da bia ya kan ya sie ana Rome cry am building the dakro yes. Etina brofukasam ya wobi be a friend of priorities. Ya waniama bi wo kwa enya immediate attention. And sa suku ya me de kira wo ewa Akyem Enyiresi. Enya immediate at once by force attention. Sha. Would you see for yourself? Edan no say yam patadan yo. Say ya dien yo. Na nsuo na etono. And can kwadano krati abonten ena nsuo ne bu wo mo a is better than adie we ya wo mo se yesuku dan akwadatim se ayete se enye news biem se obaka se suku dan bi wo baabi na enye papa akwadatim but this one is a no Honorable Abena Osei Asare Deputy Finance Minister oya MP e wasa kwesi so esi we mu. So if you want to tell me this evening, say, one year aware the state and conditioner, sa building a way one more. Nurse one casan ya two abama on Ukroma Unko. DC Kwabina Penny Cancer. Would you cry their wood to Chrome? What in Persian so at 24/7 one woman a cover. Do you want to tell us, say, 1 year away, I was state to school down with womb? What you saw on Facebook? Send a woman die no describe it. Now comment to mommy. Wait. Ya say Ghana dachi and no. Dabi abe ye living legends. Yeah. Apotobi brepa. Just sukud and yes sukudanyo. Where and yes sukudanyo. And your punchibuo. May you sure say obi punchibuo mukrano efe. Now when me gidi pass enkonya na esi ho no aya na what say ya modern enkonya kakra eti me ya sure say enkonya kra enya wawa say DC kra nim hu bi na enkonya ne ko ho enti eye danya state school onim say DC ye be ka kira ye say onya we say state say ana school dan ni wo mu a hwa we kira say ensuo to a ebu omo awie abo a ehye omo show Sukudana and Adana Pondono Adana Po and a daho Sukudan show books, Nina for said chum.
Now what you say ages no we ankwada no mo school dan hwe look at this innocent child. Look at this innocent child. Boni ben pa na Ghana for ya efiti 1992 fourth republic yasi ya rikamamika bi na be ya adwumanti ya bekwa akoto aba ne ayi panyufo mama bedi ye so eti ya we video na wo hwe no mesro enya 6 months video ena anya 1 week video we aya na no ya wada na no ya wada etwa mu ya efie da me da kwase da dwoda meti ha mi kasei aya na no ya wada ne current state e womuni. It's honorable Brown say sorry. Do you want to tell me say wonya we sha innocent children boni be na kwada we aye boni omo ya ne say ya wo omo Ghana na omo ti Akyem Enyiresi mebwa boni akwada we ya no na me be se me bisa Brown say sorry say sebe mpraduasa na yemmo akora wo no omo ti fie no odo omo betu sa condition we mu, let alone a human being. Innocent children and kwadan ketwa omo ages no nyadia wo bi be bro be 7 years aya between 4 years 5 years 6 years ya wa bro so ya 7 years sha edani chance nyina tutu baby a entutu ya so abubo ntokuro eti edan na wo motim no e chansone ye so obi anim sone ye I the sonny idea of ye. A dino and patadino mutimno a chance sonny. And no, radio. Ain't it me perceive bisa say? Ya your mind say ya. Common school die. Yet to me, Sima Quada and your conducive environment. And fancy yadia. Wait, just a blocks no crowd up to be bratch blocks in there. A chas aden just radina coupon. A ya day, dear pan, ya body benny. Body benny, dear Ghana politicians. Seriously, me person a to the be a me factor bonia ya. Sir, Fourth Republic, ya say ya the Kamamika be ya you and Siabaka Twaba. Near to Obama pen you for say. Woman do a minus so no mum NCS your mind and my yang. It is patadani and boya ya. Adana sonia and chance simple guardian sono. What you miss and until Quadro who yaka to a pencil and chance in the guso. 18 number 1. We is a baby and Quadana Teno Crano at time. Nanya kono apotobi brachi honyina edisi nchenya eye death trap at the man Quadano. Way and from a bian and who dink a crabby bopper a big joke say wom a big joke guna condemn Nanjamian Fefie Nasa Sabra no Quadani to school them wa a dear Bessie. Eastern region Kroya Krobisu Sami Refie Sukudai Omoya Shahama Sukudani be Jugun Quadaso a reaction of Quadasam you know some years and a sure womanqua. Adani ya wasa. Adana ya wasa. Ama innocent children. Awa munimushe. Adana ya diya wawusa. Adani ya tete Ghana kwadasa. Adai shankwadai. Nasa akwada 5 years. 6 years. Basuku so besuya die. Na abrabo wene tibia wen wobetinamwa. Edian wobesuya. Edian pan obesuya. Eto da bia mitimi kasa na ya mesema bre na ya se mi nyai mi jai so a enye yie because seven predators me ameti ai kura mi nya me ho kura no me ma me bantina sa condition we mu all in the name so okosuku ene ka betina fie so ba kwa tira dwabuo we mu se wo kosuku na ensuo tona frama fa e betimi adwira gu na kun and you betina fie wo betina fie hwa we ya na no ya wada o ya wada ye twa mu ye ya wada we ya asam na me ka kire wo no ye ni na wo hweda
Yendin na watchida madam no edi chiniye ene nam suku danim na kamika say ensuo twa enkwada akra de se ka omugu suku dem se be ya ka ensuo mu won na we de madam no say di chiniye na nam classroom ho we kura classroom me pese ma describe ne sa because chese me se ense dwan buompo ba ye de Ghana nkwada akotinam enti wei sa akwada no wote sa tibia we mu a ede mpa na ba kire na be ko nitirim because epono bia ni dan no ho ena one na wa mato no metimi akan se we eye blocks sen Dorichi kwachi kakran pese me kan blocks no mato no steps wei sa blocks yo mato yi emro 5 steps epono so na no ena chance na egu dan no so no wotimi se wei 1957 chance ena adwenache ena de betutu agu fam ena de abobon ntokuro so abobon ntokuro enti kwada no aya ne se wo muti baabi o baabi o muti no se wo hu a chese me pese me dwen Ghana panyimfo ho ene se ne to da bia ye omo dwen honorable abna osasare deputy finance minister adie wasi wo constituency DCE kwabna panyin cancer. This is an urgent issue wey aya urgent at once by force here attention na kametimi a kameka se mo close to school way down because mo risk enkwala ne life mutuma de na besi school no sa mutuma dia pa na besi dan say ya ba masuku nkwada na tena dan ni mu no ba wuo innocent children bwani o ma ya na se ya wo mo Ghana ya wo mo wo omanya empanyifo dwen wo manfo ne ho obi obenya access to omani sika obi obenya access to omani japade bia odi kan dwene ono ne yire ne ma me base me bi so no bo abno se asare se ne baba na ti Akyem Enyiresi ne baba na ti ho let alone se suku da we mu why abno se asare ne baba na ti ho. At the end of the day this same case we be call mo maame no mo so pe mo vote omo maame no mo kwasala ento aba ma some member of parliament this you kwabra panyi kasa wusi ho you want to tell us that we name the current issue the condition ade we wo sa na oba so ka kire yen na boy ebe na transfer teacher ni kwakwa obetena ho ebe na the teacher ni ekwa sa bia we ya obetena ho. At times I don't fault the teachers wo want to mean trankran na won so conditions si wa pampam na won to obi ba kwato akurase a obekwa network kura ni ho suku danya wonam wodi chinia si na pampam is because ensuo na ato no etogu classroom ho na wey so when your teacher near and yes or wabadaye I na adwe say or your voluntary work and kwadane da chintia teacher ni ban and obetina sa classroom way even 3 days atwaso aden honorable abno say asare aden if you want to tell me say onya aware then you don't deserve your position as a member of parliament. This is yawo kwabna panyin kansa you want to tell me say when you are aware of this situation then you don't deserve your position. Mo pese mo betia yes ye edana djuaguo ekwadawu nyabe tua baka bako mo nyabe tua baka bako mo say mo free politics mo yare ani adro kwa na bomo because mo nya amani sika mode ye niema faso ni so na kawai sa honorable abna sa asare se odwe ne constituency ho a this one need urgent attention na maka che DC no so say so ano so say adwuma na mapanyi dia ma no
Or yeah, look at this innocent child. Wait and hear urgent attention. At least, someone to be crying will in sin for fra. Moon pass na moon boss for fra. At least, na moon raise a brog on a kakra. I mean, why? Why? Akwadanu omo ye nipa o, omo ye nipa ma. Enipa no omo to abama mo no, omo ma no. Bra Akyem ewa Akyem Enyiresi. Bra Akyem majo. Ye nu amini aba. Na te say. Ai radi adom ye ne mu yasum na entoyen. Na ade a mo ti hu ni. Mini aba se woni na ense ka kire. Ah, mo di si yawe. Me pa cho obia yawe free my soro be si form. Ah, mi da bi si subie mame. Mini aba me si obia yawe from soro e be si form. Na se fiti DC so. Ebe si MP so. Ebe si even assembly member so. Assembly man kura yawe. Me pa cho ane. Mo MP was dey. Mini aba ebe 2 weeks e twa mu ni. E na ensu oto a obe nkwala no beba fie nyina no mo hu nyina afọ. Enti PTA kotana ase ekoka ase se school dan no muntimi emmo so foforo emma nkwala de obe yi omo magina afi ho. And now me no ka say school me kan say wuchem be te say me fa emu mienu ekọ. Enti na nanom ye say ye bekwa kosia atichafo ne ye school fo ne ye kodu ho no nyame ncha di o sense obo nsam na ye oye o na so tigu ye yankasa ye de ni ehu bi na o situation ni party mo bi sa say mi pay nyina na omo ne nkrofo atiti school dan papa mu e chiro BC ya na te say e ya homete awo so me wo me say ye de asabo fom efie mienu ni afre na nanu abetele mu abetwa sword mu ese ye si dan be si enne e dan ni sie no ye se contractor wu ya de contract na mani pa jai komo no be ade men nam no bra kwa mi nyabotre mo se mo ye dan mo akwa kate sword mo de aso akwa for 2 years ni why na betenam me pa to ahemfo wo krom ha potem ha nyina ba na why na ka so obesi kwabra pani kansa e baaye ye MP ebaye assembly members e wo ha nyina ebaye em ya kate sword ene enyina mu nyina ye kate sword ne pe ene enyina mu amanfo school fo ekomu but ye de ne de foundation ne kura ngura afa so kura na oba ba me nya botre ade no nkomo no me ne wa na di ene show no me sheda ma fa pa no bi obeba betete mi ama ye ka na say e mebra yo tie me se ma che na ye 15 minutes me ne na pon the aka ne ye meme ne me listeners ne de ne show no ye ya ne ye ya de won se mo ko ka che so de no na why na timbi me pa to honorable DC kwamra pani nkansa no timbi me pa to ana na abna o sa abna o sa MP onu so timbi ana why na jitu mo se wa ma contract a wo mu besie me pa to honorable MP na ma enya ante ye say e get fund e contract o mo de amma e se contract ansa mini aba mi say video ni no hu nkonya bi wom more than one enkonya me say ya na bi and on being Konya baaye nkonya be gu ahemfie say oh we dey we ni sisi a good one for getting to 2 years and anana year say nkonya the way so bono no headmaster mra no message sankoto be bi famu and na never be e be yi kura de ko ye ne de school then na say on the son ye anti baby omo ko pedi akogu na ne son ye me pa so ane one was me video na me hu nkonya na me ka ye say me ya sure pa say nkonya we die enye DC ya na ya mpi na de koy honorable DC na din nkonya bae ni aba je say este ni na afa nkomo no ya fru nkakra ana maka ti so 2 years ni ana so am say contractor no wa ya dan ye say contractor wu contractor no ama nipa foforo nipa foforo no so ya dia ma na be sin ne on ma site ho ana say on ma kunu mpo ni ye hu say oh nipa so machine na e ba ye adwuma no be sin ne obi anka nkyere obi a ma bisa mu DC me pa so ye bisa DC say mini aba are who say mo wo mu ne say my first day at school no nipa fi district assembly ba ya DC ka ho bi ebe che pen books ni na se fo ma ankwala no instead of being school down watch a picture no it's saying a dan no the situation you want no this you can hold them go the picture
Because your politicians no odwen ho a won tie afi. Asa ye nyen kwala no that ho yen so sorry say education is the key. Aketi o de nya botre se mpacho biom na wanti asem o mapanyika okumase no. O se mo to abama na ntidi an. I know somebody about to be penny tiri say na mo kwanye na musukonye. Mo ma na nwe ne ho. Now back to the issue. Say mo bisa honorable abno say asare mo bisa no. Mini aba ye awofo no say enne adwo ya me no ka say say omo ahu say contractor was site omo ma wo ba bia am school na so mo kwa ma school ya say mo close ne down def crap and now mo pay ye wo ho ne nya ne yes education director eba the opinion leaders ko ni ko hia no ono de oba e na asem o kan ya ne say what is MP ne DC ne assembly SM ba be sidan no but ono so ba ha your man transfer by 2 years mu ni when said I know ma ho into ni option bi adan so be close school ni down better ye mum na yen so ye hwe a enkwala na e be close mu down no e be ha mu daachi e mo person mu kwansa bra kwa jai na wa me no anko anwumre we na enti wa ade wo ya nkwada itimu enya death trap ni aba from what na de nyame ya adom ya man kwala ni nkomu bi you need to close it down. Yeah, man, education director akora my one is or tell by 12 o'clock about the akola bi anti because on say maybe busy. Moyisi region where ya krono na meru afi besi ne. Eno sa na o matete ho ena yati heya nkra heya ena news ba say dan na dwere nkoda ba tire osese yawu. Ya ma bi nsi biem close the school down as soon as possible. Mimi aba be fese na yesu anu nom school dan na nkasa na esi ho na te se nsu to na aba wa school dan o kan school dan na so de na to bracket bi a all qualified to be there where you punchibuo all qualified to be in that bracket say school dan e you punchibuo na where would you punchi kwa to mo be dwane e dan ya yesi ye 1972 me kwa na ma wi afi e na we kwa na me 57 is e ma tumu amamo 1972 Mimi aba 1972. Mom ti na ho nyina ya potobibre. Blouse kura egu ho nyina ifu potobibre. Hey 95.1. Yo. Anya na bra kwa me da say but echina mefrew. Na sa me fro na ka che me san kwada ne tisku mu ono ma uti Akyem Enyiresi won ma ba ho. Wada ya mo nkotena mu go. Mesramo. Se Ghana panyufo nwe kwada no ho a mo ya mo ma no mo nwe omo ho. Ya bedwe omo ho. Me da say nyame so sta no adwuma pa we me da say enti Akyem Enyiresi hwe chese asem kwa concert bi kura na asem hwe o sedan yakwa kache so that say honorable abno say asare wo ya gwe current status school ni wom ene wakwa kache so do ene aso den wa ma contract awu na contract awu a adwuma na enkwaso I then a contractor who near the contract akoma nipa fofra ebe si the nipa fofra so aye hu no nyane akwaya na ase by 2 years ni na kwada da so te sa ponchibuo we mu say eye suku dan na nya me wanwa second fund na mu ye de asia wo ya just Kennedy ye de awie o enti se project bi ba na get funder say ya na be ye say ya na project ne be ye once aka ho. Yes, yeah, get fund project. What was that? Huh? Because get fund, you know, yeah, the Akosia will watch you who sikadi da. Sikabia ni babia. It's your naya or Ghana, you broke. I only want with the any about pa. But unim. Now, Richie, this story will follow up next week. Next week, you're back. What say? And Quadano so much to school no ma. Honorable Abno say deputy finance minister ya MP ho no. DN wa be ka kire wo mo. DC you kwabena panyin cancer. DN wa be ka kire wo mo. Next week we go there again and we will see what is happening over there. Yeah, yo man yo. Enya man yo ko ni ya yo man. Na kwadati ade we mu a, wonu obi o tinkran. Ebe da compete. But they are going to run the same BC. And the BC so when Quadana Shasia Wamuchura, a Biman Yamono. Menya sure so about Tinkan, Omunya Sukuda Papa, Omukram, Omunya Sitra Papa, Quamanium, make us Omuhuna de, and Omia Quadabane. Some politicians, that create artificial poverty, and the Macrom Hofwa, Sanaba.
ye ohia na wo kroma no artificial artificial politicians na ahye da create sa ohia no se be ya wo ni memienu ye be subject to them ye can obi ti baby and all the politics akata na ni ntu on person obehu ade. But let me tell you this one before I go on the phone lines. Me ba phone lines no so. Me wa phone lines no so be say 1 2 3 4 5 10